Дарси навбати мо дар бораи графикҳо ин афзуншавӣ ва камшавии функсияҳо албатта дар инҷо дар ягон нуқтаи асосӣ не дар байни фосилаҳо ва дар инҷо мо ҳосилро истифода мебарем. Биёед аввал як функсияро аз назар гузаронем. Чизе ки ҳозир дар инҷо дида метавонем ин парабола аст. Парабола дар кадом фосилаҳо кам шуда истодааст ва дар кадом фосилаҳо зиёд шуда истодааст. Инҷо ду фосила албатта ки аст. Дар инҷо дида метавонем ки дар инҷо камшавӣ аст, яъне байни минус беохир ва нол функсияи мо кам мешавад. Дар байни нол ва беохир, аз нол то беохир функсияи мо зиёд шуда меистад. боз якчанд мисол дида бароем. Бо якта мисол, масалан, агар функсияи шумо ҳамин хел бошад, афзуншавӣ ва камшавии функсия дар байни кадом фосилаҳо ҳастанд. Аз инҷо дида медонем ки функсияи мо зиёд шуда истодааст то минус як, яъне аз минус беохир то як функсияи мо зиёд шуда истодааст ва боло рафта истодааст. Байни минус як, дар инҷо минус як, байни минус як ва ду функсияи шумо кам шуда истодааст. Минус як ва ду функсияи мо кам шуда ба поён меравад ва аз ду ба беохир функсияи мо боз ба боло меравад, ба зиёдшавӣ меравад. Байни ду ва беохир функсияи мо ба зиёдшавӣ меравад. Акнун ҳозир мо дар инҷо албатта ки график дода шудааст. Мо инро ба ҳосила табдил дода мехоҳем ва бо ёрии ҳосила бе график саволро кор кардан. Яъне агар ман ба шумо як функсия медиҳам ва мепурсам дар кадом фосила ин зиёд мешавад, кам мешавад, бо ёрии ҳосила инро мо ёфтан баракат мекунем. Аввал як расмро дида бароем. Камшавӣ ва зиёдшавӣ ба хатои расанда тааллуқ дорад. Нигоҳ кунед, дар ин фосила функсияи шумо зиёд шуда истодааст, ба боло меравад ва хатои расанда мо медонем ки хатои расанда ин муодила дорад. Коэффициенти x мо ҳам вақт дар инҷо мусбат аст. Мо медонем ки хати расанда бо ҳосила алоқа дорад. Ин хати коэффициенти x дар асл ба ҳосилаи дар ҳамин нуқтаҳо баробар аст. Яъне чӣ гуфта метавонем? Дар дуюм фосила бинед, функсияи шумо кам шуда, дар инҷо коэффициенти мо аз нол хурд аст. Коэффициенти хати расандаи мо. Ва дар инҷо як қоида мебароем. Қоида бароварда мешавад. Агар ҳосилаи мо дар ягон фосила аз нол калон бошад, мо чӣ гуфта метавонем? Функсияи мо зиёд шуда истодааст. Агар ҳосилаи функсияи шумо аз нол хурд бошад дар ягон фосила, функсияи шумо кам мешавад. Як мисол дида бароем. Масалан, дар инҷо расм дода шудааст ва функсия дода шудааст ва аз инҷо дида метавонем кай ба боло меравад. Чизе ки мебинем, байни минус беохир ва минус як функсияи шумо зиёд шуда истодааст, ба боло меравад ва аз як то беохирам боз ба боло меравад. Дар кадом хусусин ба поён меравад? Байни минус як ба як. Байни минус як ба як функсияи шумо ба поён рафта истодааст. Аз расм дида метавонем. Дар инҷо ба поён меравад ва ба боло меравад. Акнун биёед бо ёрии ҳосила ҳаминро кор кунем ва ҳаминро нишон диҳем. Чӣ кор мекунем? Якум кори шумо ҳам вақт ҳосилаи функсияро гирифта. Ҳосилаи функсия ба чӣ баробар мешавад? 3x квадрат минуси 3. Дуюм кори шумо решаҳои ҳамин ҳосиларо ёфтан. Решаҳои ҳосила дар асл ба шумо нуқтое ки гардишро иваз мекунанд. Аз камшавӣ ба баландшавӣ ё ин ки аз баландшавӣ ба камшавӣ. Решаҳошро чӣ меёбем? Шумо ҳосиларо мегирем, ба нол баробар мекунед ва ин решаҳоро x-ро меёбем. Аз инҷо дида метавонед x агар модули квадратиро кор кунед, ду реша дорад, x плюс минуси як. Ва аз инҷо дида метавонед дар расм дода шудааст. Мо инро бе расм ёфтем. Дар ин нуқтаҳо гардиш аст. Дар ин нуқтаҳо не кам мешавад, не зиёд мешавад. Дар ин нуқтаҳо ҳосила ҳамвақт ба нол баробар аст. Хати расандаро агар кашем, хати горизонталӣ мешавад. Сеюм кори шумо, ин дуюм кор буд. Сеюм кор шумо нобаробариро кор мекунед. Яъне 3x квадрат минус 3 ҳамин нобаробарии ҳамин модули квадратиро кор мекунад. Кай аз нол хурд мешавад, кай аз нол калон мешавад. Чӣ кор мекунед? Хати тирро мекашем аз минус беохир, баъд решаҳои ҳосиларо мемонем аз хурд ба калон. Минус як ва беохир. Ман инро ба фикрам фаҳмода будам чӣ хел модули квадрати нобаробариҳои квадратӣ кор карда метавонем.
بعد نگاه کنیم بین مینوس به آخر و مینوس یک عدد رو انتخاب کنیم. کدام عدد هست در اینجا؟ مینوس 10 است، مینوس 100 است، مینوس میلیون است، مینوس میلیارد است. اگر ما هم عدد رو به این معادله مونم این مثبت میشد یا منفی میشد؟ البته که ما میدونیم که اگر مینوس میلیون مونه کوادرات که است پلوس میشود. در این فاصله این پلوس است. بین مینوس یک و یک عدد رو انتخاب کنیم. بگذار 0 باشد. اگر جای x مونه جوابش منفی میشد و ما نتیجه فقط لازم است بین یک و به آخر میلیارد رو گیریم. اینجا وقت مثبت میشود. از اینجا چی خلاصه برآوردن ممکن؟ فونکسیای شما بین مینوس یک و مینوس به آخر مینوس یک با بالا رفته شده است و از یک تا به آخر با بالا رفته شده است. بین مینوس یک و یک با پایان رفته شده است. از رسم دیده میتوانیم ما واسه همین کار رو اگر فونکسیا داشته باشد با یاری حوصله کار کردن رسم نکشیده در رسم دیدن که همین خیلی است. باز یک مثال کار کنیم. اکنون فونکسیا داشته است. اکنون میپرسد که در کدام فاصله افزون شونده است، در کدام فاصله کم شونده است. اکنون کار شما فاصله فونکسیا رو گرفتن. این با چی برابر میشد؟ مینوس 3x کوادرات جمع 6x. دویم کار شما ریشه‌های همین فاصله رو یافتن. ریشه‌های این فاصله با شما نقطه‌های گردش رو نشان میده. برابر 0 میکنیم. از اینجا این معادله کوادرات رو اگر کار کنیم مینوس 3x رو از قوس بیرون گیریم x میماند با قوس ها جدا کنیم اگر در این درون مینوس 2 میماند برابر 0. از اینجا دیدیم که x برابر 0 است و x برابر 2 است، یعنی دو ریشه داریم. بعد خط تیر رو میکشیم مینوس به آخر همه ریشه و حاصله رو از خود به کلام میمونیم 0 2 و به آخر. بعد همین معادله رو که مثبت است که منفی است باید فهمیم. چیکار میکنیم؟ بین مینوس به آخر و 0 یک عدد رو انتخاب میکنیم. بگذار مینوس 10 باشه. اگر مینوس 10 رو مونیم جواب ما چی میشود؟ منفی میشود. یعنی سنجیده میتونیم در این قوس اگر مینوس 10 مونه اما اگر یکم ifade پلوس میشود دوم ifade مینوس میشود. بین 0 و 2 یک عدد رو انتخاب کنیم. عدد آسان باشد. مثلا 1 رو گیریم. اگر 1 رو موندیم این مینوس میشود مینوس پلوس میشود. باز عدد کلام رو 10 رو گیریم اگر در معادله مونیم جواب ما مینوس میشود. از اینجا چی خلاصه برآوردن ممکن؟ حاصل شما در بین همین فاصله ها پلوس و مینوس باشد این با کم شوی معنا دارد، کم شده است. بین 0 و 2 فونکسیای شما زیاد شده است. چه گفته میتونیم بین فاصله های مینوس به آخر و 0 و 2 و به آخر فونکسیای شما کم شده است. بین 0 و 2 فونکسیای شما زیاد شده است.